nanglilo nanglitang lilo karbi risonim so arong aje nanglitang lilo Ningkan tharo krisir kebra troksi kebra pli aningkan pen katalon kapang ceng pining ningkan suri hinira krisir keb aningkan an pli kebra po ang deng nang pleng tanglo Karbia ke pur kimolong alira cham ke donai lapen ke thenai arong aje hello karbi risinu so arong aje wakpet non somindar arat doan CDP kok lagi gicing thang lepen alira cham piduno nang pli kebra phong deng karbi risonim so arong aje along Card news bitu hin pen sangkur arat do ana phanta Likebra phong deng karbi risonim so arong aje hir jumila pena kardom pajirik cardon Number 1 Juar Amla constituency Chupi Kilok Ahwar Along Team Car Bengo Atum Kahumri Dam Bogajan constituency MLA Parjuji Pin Pen Kachingthur Asai Kiklem Bom Adimalok Kahumri Dam Teke Lanjun Kesia Jun Atum Plikebra Po Angdeng Karbi Youth Festival Along Ason Tim Kacepate Along Cepate Dun Pen Best Team Anong Kacepalong Dun Jia Pan Kacesi Kardom Are Beltang Long Peneli Belta Than Bang Thare Harmony Ben Non Beltang Ton Ben Arjik Thang Number 1 Duar Amla constituency ke Parlo Chupi Kilok Ahawar Along Thang Thang ni Pai Cricket Home Arni Team Karbiang Long Ajalin Sarpo Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rang Hang Pen Jalin Ponsi Asonson Kachingthur Amu ke Klem Pon Jia Phat Kahumri Dam Abirta Pherang ke Pen Birta Nampale Duar Amla constituency Chupi Kilok Ahawar Kahumri Dam Along Karbiang Long Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Karbiang Long Autonomous Council Iamatu Prodev Rongpi Lun Singh Teron Mongol Singh Timung Khon Singh Rongpi Rup Singh Teron MEC Atum Richard Taupi Ram Singh Timung West Karbiang Long ADC SP Karbiang Long Autonomous Council Saikam Saipu Saipi Lapen BGP Asok Klembang Pubang Pi Kithi Geding Atum Ta Chetong Dun Ason Ason Kachingthur Asai Kiklem Ketang Lapen Kachingthur Asai Amo Puthot Kiklem Pon Thuji Aphan Long E Sompen Rat Amai Pita Padopon Akhirnya Central Government Alam Dampian itu Karbiang Long Kisum Hempek Penceng Long Agapek development Kisum Jogja Pak Parlimen Long itu Karbiang Long Lama Putak Kapelinggi Dunja Pak Tim Karbiang Long Inut Tunang Lang Hola ke Komalo Ba Cina Dombal itu Komalo MP Hainang Lang Kalimantan Dombal itu Karbiang Long Pen Parlimen Long Kai ke mat lam ninje dunde Kai kami Karbiang Long ke Chitan Pon me Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Akeja Team Karbiang Long Pen Non An Long Pho Along Rian Kahumri Padopon Lo Karbiang Long Angkang Along Ritin Ahawar Arlo Mate Atok Anu Kedo Arong Arat Me Lang Towar Luga Charlie Sekache Lang Ahem Hai Hui Pen Cheng Lok Ason Kachingthur Pon Jia Phan Akemang Pensi Homri Pondo Lapen Laso Hol Don Pharoi Sira Donald Kep Ahem Tunatum Aphan Pekar Om Chitimalon Lapen Akesaratum Kajar Chak Achin Kajatong Dun Aliatum Arideng Pen Ron Pon Bokajan Subdivision Along Sorkar Asai ke Klembom Adim Bokajan LA Constituency MLA Dr. Numal Mumin Thang Cricket Home Arni Birta Pipe Pin Pen Along Humri Dam Puse Bokajan Pen Ilitum Perangke Lada Kat News Along Birta Nang Pale Bokajan Subdivision Arong Supi Bokajan Along Kaselambom Park Mate Kiju Kilang Adim CCI Kapatu Aklam Sport Complex Haihui Adim Birta Pipe Pin Pen MLA Numal Mumin Lahai Adim Humri Dam Si Aporateng Ketuan Akam Kepatang Dap Chia Pon Contractor Tumapan Pingkat Dekang Ningkan Surhinira Krisir Kep Lapen Ingkoi Dihina Ningkan Pen Bokajan Along 100 Bedded Hospital Keselam Jiputa MLA Kahumri Dam Ahut Rat Anglu Ningje Kahumri Asai Along Bokajan MAC Made EM Manduria Dikal Pukon MAC Mukut Mahanta Alang Litumta Chetong Dun Citizenship Amendment Bill 2016 apothak thang ni Pai Cricket Home Arni Rajya Sabha session along Kipi Pon Pedat apothak Asu Karbiang Long Regional Committee Atumpen Difu Kareng Bas ke pasang adung along Ningarong Kacepi Berta Pherang Kipen Kat News along Berta Nang Pale
Rajya Sabha session along Citizenship Amendment Bill 2016 abil kepon pedet lake All Assam Student Union atum ke gam khe asai ke deng lapen aso tum kachapaduk ajoine Citizenship Amendment Bill 2016 Lok Sabha long pen Papa Sita Rajya Sabha along Khangchen Lopusi asu Karbi Anglong Regional Committee pen Surjon Hansen Ningche গোটেই সমগ্ৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আজি আনন্দৰ দিন যেহেতু নাগৰিকতা সংশোধনী বিধায়ক 2016 যেহেতু আজি ৰাজ্যসভাত পাছ হোৱা নাই তাৰ উপলক্ষে আজি আমি আনন্দ হৈছোঁ লগত সমগ্ৰ অসম আজি ৰক্ষা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে যিহেতু আগত যিসকল তেওঁলোকে ভাষণ দিছিলে তেওঁলোকে মন্তব্য দিছিলে যে এই বিল পাছ হ'ব কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ শক্তি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়াৰ শক্তি তেওঁলোকে আজি ৰাজ্যসভাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে লগত আজি অপজিশ্যন লিডাৰহঁতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই জয় আমাৰ অতি অসমৰ ৰক্ষা কৱচ হ'ব লগত যেহেতু অসম আন্দোলন বা চলি আছিলে যেহেতু আমাৰ দাবী আছিলে যে অসম পৰা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ইয়াতে বাংলাদেশী সিহঁতক মুক্ত লাগিব যেহেতু এইটো বিল এটা পাছ হোৱা নাই তাকে আমি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিল জৰিয়তে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে অসমৰ মানুহ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভাষা সাংস্কৃতিক গোটেই ৰক্ষা হ'ব যিহেতু এতিয়া বিদেশীসকলে ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Nehru Yuwa Kendra Karbi Anglong Dipu atum kapingkhat ateng pen hanjang losu youth club atum chipatir pi ponsi kedam tang ni phai troxy narkep lapen ni phai sirkep arni ani thomba farman hanjang losu pathua klamlong district level sport meet ke paman pona berta pherang ke anantera pen kat news asa hemalong berta nang pale Kiteng ani adap porphai sirkep a porpen hanjang langso youth club amai puhar sing bepen kachipahem phupon amai along aluhisar pu aman pen Karbi Anglong Autonomous Council embarim Jiwan Chandra Pathok Chitongdun Laso along pangrumpet pen NYK angkang blok ner kep an kiparlo ponatum an chipati dunlo kipatupon ason amung sport along kipatupon ang jiason an patupon nolapen laso along ki ongdung anong elake lumbazong blok atum pensi chipalong ponlo nan malam sapor berta mu ton bonik sina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ATR lo Iron Bridge adum rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig mo. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch Water. Dinamu piputat bertalong wang tilu. Kidam tang council kilik ki hai pen. CM aning ki me pen Karbiang long chingthur nang jipu mathasi pen ana sayamo deng pon si kilometer ke thoman ajak keding langhin goroi mari pen jamin gaw an kachelenga tawar selam ponlu sidame ningkani si ke pleng pen heno et aberta thang ni phai ke thom ani pherang ke rostom tak bi pen berta nang pale labangso tawar selam tang det pen Karbiang long autonomous council CM tuliram long hang ari deng pen si ingpu ponlu sidame bangso tawar ka selam a contractor abang ame thangale aphan kachmata chot ajoini sai ke oi hektik si toward selam ponlo laso jok ningkan si ke pleng pen angton hengno et pusi rongara tu ningjirenti ningkan si aphan chotloma BJP parivartona sarkar pu penang rongara atum kaningji renti lasi laposona contractor aphan Karbiang lo autonomous council kachari ke thegeding atum pen ingsai nangji pu rada tum pen ningjirenti Teke langjun KCS jun atum ahin pen pening 2019 aningkan plikep rapo angdeng Karbi Youth Festival dipu taralang so along ke paman ponji along aningkan wang ason tin kachapate along ta mesen anong e kelong dun ji aphan kachisik bom abirta thang ni phai krek thom arni pherang ke pen bilta nang pale Teke langjun KCS jun atum pen plikep rapo angdeng Karbi Youth Festival dipu taralang so ason tin kachapate along ta kachapate dun pen best team anta kachapalong dun wekji aphan pura aju pupe anarlo pupe dode sang sepen kilun ke kan aseke tirpung anping Ferangke tumpen karjo khut nangacha thandun ateng pulote alang li tumpen si besti manong i anta chipalong dun vekji lapen one vekji pusi nangcha thandun Chinthong cases jun atumpen pining aningkan plikebra pho angden Karbi risin so arongaje taralang so dipu alang ke paman ponji alang kachipate dun ji phan kachise kachinang pon abirta thang ni pai krek thomarni birta nang pale Chinthong MSC ki parlo arisu ijang atum pining 2019 aningkan plikebra pho angden Karbi risin so arongaje taralang so dipu alang kachipate dun ji phan Chisik chidang pon pomlo pusi Chinthong cases junel amai pu longsing pro lapen chunban Samson rong phara tumpen pherangke aphan pajini lapen Bang Pharu si susi ari so yang atum kachisik kachidang pon along chetudu Bang ason na thausi pineng le thausta ni council no income pressure cap indeng koro pho ke chok ladang tarang so ke bi cheng pa 1992 ben pineng an aposi pineng le thausta me le tum Karbi jutang song Chinthong hawar me hin pensta me haladak alir aron Karbi jutang paching thurja phan song tiripya mei pen kisik kedang pon ingdeng plikebra pho Karbi risonim so rongaje taralang solong sikdang pon bomlo lasi nilitum Chinthong hawaramei pensetame labangso penap mate peningkanang bong ningkan surhini ra kreser cap mate penap thang cheklo lakha krip clear ni nilitum ta ke bar ponje phansi chisik chedang ponlo lasi labangso asayang dengalong kapichun dunjia phansi nilitum Chinthong hawaramei pensetame kachisik kacedang kapang cheng pon Ada berita bang lapas kang ton poniglo dume thang me kurwang thu